hayi Jesus azayithatha lengqondo uGideon ukhaleke kuThixo ngalonto ngawuhlala endlini yakho ngakucike ngabanye abantu ungathi ngawe ukuze inkosi yalathu umlowayo kuwe Pasayisuka ikhethe nabani na khetha umuntu ohlele ecika ngabantu babe khona onyanga bebaninzi kodwa inkosi yafika apha eAfro haleluya kulomhlaba waseOfra yafika isithunywa sikethi senkosi sahlala phansi komthi womoke yathi bentinani ixesha elide ndanikhupha mna eJiphuta haleluya ndihamba nani ndanifaka ezweni laseKanana kodwa najika nina alayimamela into endiyithethileyo kuyo haleluya ngoba besiva intshutshiso ngoba intshutshiso xa ihleli kuwe tatukawe ungabuzile uthethe noThixo haleluya haleluya bakhala kuye uThixo wabeva uThixo wathumela isithunywa sakhe eOfra haleluya amen safika sahlala phansi komthi womoke haleluya amen hayi Jesus amen kodwa ngithanda le ndawo ithi uyehova nawe wena Gideon amen gohandini elilikhoti haleluya amen yayinqambuzane lento Gideon because uGideon akazazeli